media ni fainai joto channel ni takuk somno khakaham PIPC nungui sengkini tua IPC ni central meeting sengoro humulunga sukha sini main je agenda omong kha sini PC kotumani bisi kolo mangui thangka tabu implement ungya ko kisa implement ungkha omorno tei no sengkini review khailaka kebama ipili fainai silai tai soba khlai takuk somne gas tabu paya ko ani michi ko paya omti khai kebama code rogo tabu chini boro plan jagai tomo kemni mungui warren phai tong tabu bo kai tabu government kebama jagawo initiative naka chini tiwa IPC bai seng agiwo deputation ni mani yagulo hari tabu borono rehabilitation nani bagai tabu saito hui tongo ebong kisu tabu borono habori hui tabu jaga tosil tei thai bagai rijaka ega aboni bagai no sara Tripura bo kebang ma jagawo chini jara silai soba khai phirogui phainai ritanis rongno rehabilitation no tei no sentini ore review khalaika ega kebang ma borono tabu bo maya ko onek boro accept bo maya ko oboron tei bo sentini ore program khalaika tai tiwa IPC ni chini je committee age setup committee tongmani chini adong bo three thanga ode kai sentini katal kai tela committee bo sentai staff sakai no seng complete khebinai engkai chini tini ni je inko panda sumani seng Tripura mo thawo tomte tei no bubagra no saka seng bubagra ni knowledge riwino sekamo seng khwayo bo seng ready khlaika tini ni meeting bo bubagra na inko WhatsApp te message raka bubagra chini India ni khatara tomani bage bo nayako joto to bini knowledge riwino seng meeting seng khlai tomo engkai kokungkha যেহেতু টিও IPC একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন সেমরা যারা সিলাই বৈশাখ খাইনাই যারা রিটার্নিস বরনি কম ওয়ান সুগই এবং সিনো যারা সুবাসু খাইনাই কামি আমসাইনি এবং তিনি ত্রিপুরাসানি হামখ্রাইনতেই নচিনি মেইন যে এজেন্ডা চমমনতেই না আগুনাই গাইচিনি পিস একট ন ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বাগै जों ডাক্তি ন जों কেস খাইছিনাই কিছুদিন আগে চিনি অ্যাডভোকেট এন্টনি দেববর্মা বাই আনপক সালাইকা এবং जों tini no bini yago chini peace accord ni kagos rok documents rok binani जों thangi tongo engkai bobo kosika chini amono bo high court case khlaisinai engkai draft complete payment pore no जों engko high court Tripura high court जों case khlaisinai implement khlainani bagai karon government जों no promise khlaijak जों no pog rijak je chini peace accord khlainani bagai जों oro pursana khlaio 1996 sono Tripura police o edisi amsayo khlainen bagai abono governor thani rojak mani afrono governor soi thaika kintu dirko bosor lepro namalo bo karjakori khaijagia tabu bo khlaijaya ko kintu bubagan tei phangbai tini edisi o khamata khaimani yagulo o edisi o police force tini planani bagai tabu pongsam na harjaka ebong council abono tei bill pass khlaijaka aboni bagai जों Belaikena khatom thogo belaikeno जों tamhi sane bubagarona hamba yaharo tamni bagai kai bini subasu kai ta jotto chini iye tai MDC rok suba chaitomani bagai no tini police bill ADC ni council pasunka ebong ta bini rules bo tabu discussion ngoi tabu pasungi thangka engkai omti aike no kubang machini peace accord implement khlaijaya ko tabu khosana khlai 10 bi accord ni Sigari bariwo radio station man tomani kalaija pray 80% complete kintu tabuk sai chathor jagya abona tege kebo khosaya ni baga khiglai to nijago omno bochini tiwa IPC ni ojamarok sing thangai naine sing naya bosem kongya ongonai kai chung district wise chini rally bosem changnai datino kai chung ekta tentative date singna ka chung sipai jala by West District ni rally sing kumulungo datino khlainai chini sara Tripura o sabrum bukhak bo datino khainai chini kok tongo eka kai omte eken Amorpur bukhak bo sing khainai joto dige no sing khainai bagai saite hui tongkha ebong date bo motamoti fix no dige thang tongkha eka kaisa chini kaisa lama busu ungui busaka omongka corona virus no tui ekamo jodi bemar ka sing hoito kotor ma chini kham sumte sing rally ro khlai mangla Governor Chaman Subuitongo, Paithago, Governor Nachum, Memorandum Dinai,
আগরতলা হয়তো রেলি খাইয়ে কাই চিনি প্রত্যেকটা মুভমেন্ট अब डेमोक्रेटिक मुभमेंट नंनाय এবং পিসফুল नंनाय जों गणतान्त्रिक लामातेই नामखौ खालायनाय फैकाय और अनेक बड़ प्रश्न खालायमानो তিনি যে যারা টিওআইপিসি खालायनाय बरखौ निको तिप्रामथानि बायसे गोदार जागोनखाय बर' थाङै टिओआइपिसि बर' तैसा आलादा खायखा आं बुबागारानो बिसोरनो तै बबे मालाय कक साका এবং बुबागारानो डिटेल्स सुकुरुबि सामानि यागरनो बुबागारा साका नरम खालायनानै नांगौ खालायदि अबा आंनि सापर्ट दङ এবং आं सापर्ट खालायखानायनि बुबागारा साव अमा मेन का टिओआइपिसि नि का जारा जों सालायदार खालाय फैलेनाय केपिटि फैनाय रं बर'नि दाबो रिहेबिलिटेसन नाया बे गभर्नमेन्ट जोंनो जेखेने उनको प्रमिस खालायजा एकर्ड खालायजा कागज पत्रआव एकर्ड खालायजा केचोंनो लताङै तब पिस एकर्ड इमप्लिमेन्ट खालाय ताङै चिनि मान थायनो रियाबा तिनि बुरु एकर्ड इमप्लिमेन्ट नङै दङ तिनि मिजु एकर्ड तिंको मिजु नेशनल फ्रन्ट एकर्ड इमप्लिमेन्ट नंबायखा किन्तु चिन त्रिपुरानिखौ ताङै इमप्लिमेन्ट नङाबा आबुनि बागैनो जों ताबुखाय एकदिके डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट नंसेनाय ताय खायसे खायसे हाइ कोर्टआव खायसेनाय তিনি एडवोकेट बायबा कक सालायदिके जोंनि जों डकुमेन्ट्स रिनाय दाकुराव आबुनि बागै जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्त लुकुरनि नुसुबासु नांगौ ताबु बेलाय दुख नांगौ जे चिनि खरकसा बर' सिलायबि सभा खाय हा दफानि बागै सभा खाय तिने सा खानिया खाय केबो नायलाय करि के बिसुवा सुमाया जों जारा सिलायबि सभा खालाय फैनाय जों निजेनो थांगै मा सबायलै खक्सा खुंनो तिनिबो जों सुबाय फायो चिनि तो खिरायदा बर्मा रुनि न नगर स्टु खुंगै क्लाय दंजा जों पाल पाल के थाङो चिनि ताखक माथाम पलय क्लाय दंफोरु के बथानजा चिनि खवायनि जत्त चिन ताखक संनो राम खुंलाय जों बन चुबावै तिनि साखाम तिनिबो अमिटिंगो फाय सपायका अमतिकेनो जों गोबांमा आगि नयनबासिनो नायका चिन ताखक नयनबासिनो जों नायनाय दैसा गाय मते आके सारतिफ्राव चिनि बर गोबांमा जागाव दफा हानि बागै सभा खालायनाय र तिनि फै जों मा बलायो जों सभा खालायनायनि बागै दिनै एडिसि बुंखा टिएनबि जुदि बरं बिसिङाव तङै सुबा सु सिलायबि सभा खालायाखाय ताय यामो डेमोक्रेटिक लामा तिउजे जुदि गणतान्त्रिक आन्दोलन मा तैसानि खायाखाय दिनै एडिसि मान राखामो जोंनि जत्तनि फानबायनो दिनै भारतनि संबिधान करै आबनो संशोधन खालायै जोंनो एडिसि खन्य रिमारिखा अ एडिसि खन्य रिमानि बागैनो जों दिनै अर त्रिपुरा लेन्ड गेटार त्रिपुरा लेन्ड जों सानै मानखा एकाय जुदि जों म जुदि खन्यरि माय एकाय दिनै जों म सानै मांगला खामो खन्यरि मांगला खामो का आबनि बागैनो शुधु सिलायबाय सभा सिमिया जों जारा डेमोक्रेटिक लामातै जारा सभा खालायनाय बरं जत्तन सभा सबायनो जों सिनि दफा हानि बागै जों माबान सलिउसन सभा माबो चालायनाय लगे लगे आं तिनि नरनि बुसकांगो जत्तनि थाने पयनानि मुसुंगो जे आबुको बरंगो जारा सिलाय रमि तंनाय ताखक सुनो बां सानानै नायो एबं गभर्नमेन्ट न बां पयनानि मुसुंगो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट न एबं अमलतै जों सेन्ट्रल ल बगुबा गरा बाय जों कक सालायका कुम सेक्रेटारिनि लेभेल जों कक सालायका एकाय जों नायो बर कायसा बरम तैयै पीस एकर्डनि बिसिंथि बर फिरगै फायबेन नखुन जाहाथे गभर्नमेन्ट इनिशिएटिभ नाना नखुन दाथिनो बरनो सिलायबे सभा याखारि तुमनानि बागै जत्तनि बिसि रेसपन्सिबिलिटि का सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि बर एकर्ड जुदि मुइ जत्तन तुबुइ थुमुइ मान खां देखाय त्रिपुरानि जारे सिलायरन तनाय बरनो खतांग तुइ मायाना बरनो तुइ माननाय ताबो आलफानि उनको आलफानि जे बाके अबशिष्ट तंनाय बरनो तुमनानि बागै ताबो सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट याखारि रमि तंगो तिनि नागामखा तिनि मणिपुरि रंनो तिनि निको तिख्लाय तुमनानि बागै सन्मान दुइ तुमनानि बागै चाइनि दुइ तंगो के आबनि बागैनो अर जत्तनि से बिसि उनको नायके मिडिया रंना कयजाव ताखौ नरकनि माध्यमेनो चिनि दफा तिनि मुसिका कोना कोनिनि चिनि जिंजारनो फुनुक जाखा नरक चिनि अ जे दफानि सभाव नरक कायसा सेंक्रा नरक सिलाय रमिया फानो नरक कायसा फुनुमानि बिसिंतै सिसारि कायसिनि दफानो नरक नरकनि साक्टार माबैनो चिनि त्रिपुरा सरटिनि गोबां मा जागावनो सिसावै फैका गोबां मा जागा हानिया क्लाइथिनि रग नरक सुबाय फैका अमनो जों मा बलायो गाय हमति हायकेनो जों जारा ताबो सिलायबे सभा खाय खायै जाबो तंनाय बरंनो सुबा नानि बागै नरनि थान जों पयो जेल बिसिङो ताबो गोबां मा बरसिनि जेल क्लाइजाक दंगो 20 बছर उमुइ थानायका अनेक बर ताबो यग याक गोबां मा बर यखा तै बाक्सा ताबो यक आं बर बाय जुवा जुखाय दंगो जोंखाय ताबो
गभर्नमेंट नि किसाव कोरोना वायरस नि रेस्ट्रिक्शन bai जों जेल थांनि नायमानिया गभर्नमेंट परमिशन करे अबन bai जों नायमानिया के आं खाख्लायो चिनि TYPC जों एक नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन जों बुबागरा बायना तंनाय आगि बुबागरा कांग्रेस नि याकार फाइफ्रुनि सिम कांग्रेस नंफुनि सिम TYPC बुबागरा इतंगो खिनांगो बतंनाय जों थानचा नायो बुबागरा साव थानचानि बिसिंतिनो चिनि दफा यगनाय चिनि हाना फियाबुइ माननाय जों नायो बुबागरा दै फुंतिनो चिनि सभा जों खालायनाय